Yes, nongeye kubahereza ikaze turano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya Rayon Sport. Umutoza musha w'ikipe ya Rayon Sport tayari arahageze. Umutoza musha w'ikipe ya Rayon Sport ari guca gahigo. Mani ishobora byose iyi Rayon Sport yaza mwajyahe. Iyi Rayon Sport muna kuri uyu mutoza uhagaze uku ufite ijigo, umutoza uwumutse muri ubu buryo afite nk'amaso 28 ngayisaza arimo arareba buri mukinyi wese akamubwira ati nakubonye. Nga famille Rotifi yasigaje abakinyi 24 bose arimo arabarebera icyarimwe. Ubamwita Sergine Sariyudia. Ni umuhanga wa mugabo. Ni umuhanga cyane uyu mutoza. Ariko kumuvuga witonze vuga ngo ni umuhanga. Ni umuhanga cyane, azanya amashagaga mu buryo bukomeye cyane. Urebye imyitozo ari kugenda akoresha buri mukinyi ku wundi. Iteye ubwoba. None uhanya yino Rayon Sport sibyo? Tubaza tuvuge uwo bita Aruna Feruz. Wabonye ibyo yakoze afami ya Rotifi akimara kumukubita akanyafu kunda. Yego. Ngo uwo bita fami ya Rotifi ngo bamukubise jido ngatera kambe nembene ngo nubara cyatera kambe nembene ngo yerekeze iwabo. Noneho uyu munsi wa none urebye ko Haruna Feruz yaramaze gushira ikipe ku murongo, warangiza ukaba urebye umutoza musho w'ikipe ya Rayon Sport, niki ugiye kubona? Ikipe ya Rayon Sport igiye guhindura amateka akomeye cyane kuko mu makuru dukura indani. Yego. Nuko uyu mutoza aramanukana abandi bakinnyi batatu bibikura nkota. Ariko bakazasinya ngo mu kwa mbere. Bazasinya mu kwa mbere ariko abo ngaba barabazana barakina phase retour. None se muri make haraburika ariko ngushuhe. Ndashyushye wariye cyangwa urashonje? Neza cyane. Wariye urashonje? Oya ntabwo nshonje. Urahari? Ndahari. Tugiye muri gahunda bita mutotorinyo papa. Yego. Inyimvugira ngo mutotorinyo. N'abari muri comment bandike ngo mutotorinyo. Ariko bino mbere yuko bavyandika. Turasaba kino kintu. Yego. Niba uri umureyo w'ukuri. Yego. Utari igihuha. Nugenda udakanze subscribe. Turagufata nk'igihuha. Aho wabukoze ishano. Araba ari igihuha kigendera. Ikintu cyambere cyihutirwa. Yego. Ugomba gukora none hanga. Nukubanza ugakora subscribe. Niba uri umureyo w'ukuri utari umureyo w'ibandinga babandi tugiye kumanuka amazina yabo umwe kuri umwe babandi bamabandi bafite ibida bigeririya babandi tade yatangiye kugenda kubita agashinge indazi bastinga. Niba utari umureyo w'ibandi kanda subscribe ubundi ibintu byose birushaho kugenda abimera neza cyane. Bibuka no gukora like ariko kanu ka like ubundi se wakana subscribe ukimana like. Yego. Noneho tukiraho. Yego. Twinjiye noneho. Urahari? Ndahari. Ikipe ya Rayon Sport mu myaka 5 izanya abatoza 5. Uyu ni wa gatandatu. Yego. Iyi Rayon Sport twizere ko uyu mutoza mushya umanutse ku noti y'ibihumbi 5 by'idolari, ubwo ni hafi miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda, bamwongereraho imodokari, bamwongereraho inzu yo kubamo, bakamwongeraho amatike y'umugore we y'indege uko aje kumusura amubwira ati chérie ibintu bimera neza, mubwira ati chérie. Ndibaza ngo uyu mutoza niki ari buze kwerekana? Uyu mutoza agomba guhindura amateka afatiye aho Haruna Feruz yarageze. Mu mikino 2 yaramaze gukina, yaramaze kugarika amakipe. Yego. Abakinnyi bunzu bumwe prime uwitwa Twagira Yezu Tade ari kuyibaha ku gihe ndetse ishimishije. Uyu mutoza rero oya haraho utari murashima. Yego. Umutoza wa Rayon Sport musha akimara gutsinda uyu Sergine, niba ari Sergine byananyobeye. Mana niba kano kazi naraka badamu menya umudamu yaramubwiye ati mugabo wanjye bitewe n'uburyo wataka n'uburyo uri umuhanga atereka nongero ka Sergine. Ngiyari kumukoza ururimi mu nyinya abamubwiye ati sha uri Sergine kabisa. Ngambwira none yamaze kugarika ikipe ara mu karere ka Rubavu. Akayigarika ejo bundi muri weekend. Yego. None hibaze sheri wateze indege ahagurutse aje kumureba akamukoza ururimi mu nyinya, ibaze ibyazakora muri stade Amahoro. Ibyo azakora nagatanga. Amakipe agiye kumanuka nyuma yahanga. Yego. Ahuye n'akaga. Akaga gateye uterero ku isonero ubwo. Akaga kuko uyu mutoza ni umutoza w'amateka, ni umutoza ukomeye ufite ibigwi bihambaye. Ibintu aje gukora muri Rayon Sport. Yego. Ibintu bitigeze bibonwa na buri mwe wese. Muri make twizere ko uyu mutoza aje guca gahigo. Aje guca gahigo amakipe ya Nyarugenge arayagarika. By'umwihariko no makipe
agiye kwinjira mu Rwanda muri shampiyona y'u Rwanda. None ko nabonye bano basore b'ikipe ya Rayon Sport batari kwitoreza match y'i Rubavu, ko nabonye bari kwitoreza match yo mu Mahoro. Oya, match y'u Rubavu nayo barayiteguye Ngo kandi ngo baramaze kwitsinda. N'urucabana Bavuze ngo Haruna Feruzi zira yarazitsinze. Ngo uyu mutoza ngo yaje gutegura match yo mu Mahoro, ngo ibyo APR yabakubita ngo Sheikh Jibril wataraguruka. Ngo buno ngo Sheikh Jibril watarangasi yagurukira mu bitaro, niko numvishe ngo no mu buriri. Ngo nango bazamutsinda bagurukara muri stade Amahoro. Uyu mutoza ubundi agomba guhera kuri APR ayigarika. Ubundi uyu mutoza aramutse atsinze APR sicyo kintu gikomeye yabakoze. Nicyo kintu gikomeye yabakoze. Kandi nawe ngo bakimubwira Rayon Sport yarababaje ati Rayon Sport iri ku mwanya wa kangahe, ifite amanota ngahe. Bakimara kumubwira ayihaгаze yaravuze ati ni muceceke ndimanukiye papa, twinjiye muri Mutotorinyo. Hari amazina rero nyavuge yavuge, hari amazina, aya mazina ngiye kuyavuga nk'ubuhanuzi. Hari amazina Bwana Dani mbabarira wumve. Hari umugore umwe ng'inzara yarateye ibintu birakomera, ibyo reka tubiveho. Hari umupasiteri nabyumvanye, abareyo mwegere hino, reka ndatuvuge iby'umugore wari ugiye kwiba uruhinja gundi mugore. Urukumva ngo noneho bageze imbere y'umwami baravuga ati kugira ngo bano bana uyu mwana mu mugabane neza, ati munzanire inkota musaturemo kabiri, ati buri wese atwara igicunda atwara ikindi. Ibyo nibyo biri muri Rayon Sport. Urabizi ko buri umwe afite igicunda akagira ikindi. Umwami bamanitse inkota agiye gukata nyina w'uwo mwana bati no, aho kugira mu mwice nzamurebera kure mu mureke uyu nguyu yagira uti amutware. Umwami baravuga ati nakubonye wa mugore uri igisambo, ati wowe wari wemeye gutwara akaguru n'izuru n'umutwe n'igihimba ugatwara igice kimwe, ati uyu mwana si uwawe, wowe twara umwana wawe. None no muri Rayon Sport igice cyo kwa Paul Muvunyi ngo cyabaye ngo umugore wari ushaka gutwara igice, igice cyo kwa Tadi ngo nicyo kigiye kwegukana Rayon. Gihagaze bwuma, ngo gihagaze bwuma, ngo bahagaze bukwashi, ngo bameze neza cyane, ngo bararingane, ngo bari ku murongo ugororotse, ngo noneho ngo bari kuzana kinubi bakayicisha umubu. Ngo ntago bakorwamo ngo ibintu birakomeye. Noneho ngo hari abagabo ngo bibibazo bikomeye cyane muri Rayon Sport. Ikibazo cya mbere ni Tadi. Ndakubwira impamvu ari ikibazo. Ikibazo cya kabiri ni Paul Muvunyi. Ikibazo cya gatatu ni Prosper. Ikibazo cya kane ni Rwagacondo. Ikibazo cya gatanu no bita Murenzi Abudara. Impamvu abo bagabo ari ibibazo ni bihe rero? Reka duhere kuri Tadi. Impamvu Tadi ngari ikibazo cya mbere muri Rayon Sport ngo niko yanga ko barya amafaranga. Ngo yanga ko bayinyuza iruhande yarangiza akaba ikibazo muri bagenzi be. Abo bandi rero bose basigaye ngo nibyo bibazo bituma Rayon Sport itagera aho igomba kugera. Ngo niyo mpamvu bagiye kugira ute kubikatinga. Reka tubashimire rero mwebwe mwahisemo kandi subscribe. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Twari turi kumwe hano mu Nzove, ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mukande subscribe, ibiganiro bibagereho 5 kwa 5. Ni Ibra wa Dakabra muze wa kazi ni Yonete ni katika mobile question mark bibero bikingira bagwayi byugamo byawe kandi subscribe.